Kalan yap ki aru ki hesh pai chukatra pahara chukri Iran. Adin bakri Israel. Kalale bet thambor. Yiki nangalam chuka Islamic Republic. Karpa kini kendu. Yaka jinten ju ka bakrautam. Hakini ki post nem baladem. Bat kumjuru kri Iran mentak sengi balang. Kata kakar patri. Cuprai mas jong senam arjar rio. Kala ther ki namring bagi drone. Ki batamai ki jongka. Shikiri ki pamarjan juga Gulf Arab. Bat kri Israel. U ali lari chani ubre secretary juga Supreme National Security Council juga Iran. La shimbo di weni kriudan portam akate kari nadu bo nengalam bakli do juga Iran. U Ayatollah Ali Khamenei la shapniam no aka jertma kamani kong juga Israel pakai US. U General Gholam Riza Soleimani la long krido juga kunhun sipai basit. Mereka kunhun kabatrema sobha abaro chongate kari. Kari Iran kelas siat ki namdik syapo kari Israel menta kasngi haka bagi sairan kila sawa haka lengki benta kari Israel pada yasngo yaki jing sawa ki pajam apot Tel Aviv ka tuna sumar kari Israel ka makan David Adam kala yathu bagi don arut ki beri ki layam apa ramat kan ka bade ka jaka abdan chapamingi juga Tel Aviv ha ka ju kapor da ka jikiu dor juga ompnyang Mesta Trump ulo ong bola dawa pakumban rutuli kiri ken pai kiling thama ban pentikna bagi ling kila banya ling bakate ka dureu ba utrom lo ong ru bakari US kamyo jikershat wala chan manla kiri ka menjur ya kate ka jingle jukri US par bakari Iran kamla pansha ban yo yukyo nuclear kila pthai ka bo jigal Lebanon kile thu bagi sipai jukri Israel klam da ajing maham kila lepen hartma ya kapedang juga berut kacaka kapedan setia cokate kanong ba ha katayo kabladap kila ptek por cokate kathan kitu bakawai ka jisha tambor kabaja hakawai ka apartment kapedan hapadang juga dong sawas alblat ha kapakisipa juga Israel kila hartma ya katra trekam juga berut juga al-Quad al-Hasan kapedan ka jingete barka Hezbollah dongen siya syempat lagi weba ki kubor ki pasawat kubleshbun